Ngiye kukubwira bumwe mu bumenyi bwatangiye mu mahugurwa mpuzamahanga ndetse na bimwe mu byatangiye muri aya mahugurwa yitabiriwe n'abarenga 100 baturutse mu bihugu bitandukanye harimo u Rwanda, Kenya, Zambia ndetse na Congo. Ubumenyi budasanzwe mu mukino wa karate bwatanzwe n'umunyafurika y'Epfo Shihan Pira ufite Dan 8, akaba no mu bagize komite ya ISKF ubwo hakorwaga amahugurwa mpuzamahanga yamaze iminsi 3 yiswe International Gashuku ISKF Rwanda Second Edition, ubwo yabaga kwa 18 kugera kwa 20 Nyakanga 2025, akabera muri NPC Gymnasium Remera muri Kigali. Akaba yarateguwe na ISKF Rwanda ku nshuro ya 2 kandi yitabiriye n'abanyarwanda bakomeye muri umukino wa karate hano mu Rwanda, harimo abahagarariye Ferwaka ndetse n'ubundi bwoko bwa karate bukinwa hano mu Rwanda. Aya mahugurwa yagarutse kuri tekinike zikoreshwa muri Kihoni, Kata ndetse na Komite. Ikirenze ibyo, abitabiriye bahakuye ubumenyi ku misifurire igezweho ya ISKF dore ko itandukanye cyane niyo dutuwe tuzi ya WKF ikunze gukoreshwa mu marushanwa yo mu Rwanda. Si ibyo gusa kuko hatanzwe n'ikizamini mpuzamahanga cyo kuzamura abakarateka mu ntera. Ngiye kubavira imuzi n'umuzingo akantu ku kandi mu byaranze aya mahugurwa.